Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MDC ka seng Kongres uba rikut pareng ulaong ba lingba kilai teliki ke kata kaktien ka khendo bat kakur ki dei ki bala ban yada bat ban pene ya ka jaj ban rio jaintia uba rikut ulapan pau ya kani haba wanra ya ka motion ban shim ki lat kilinti ban yada bat ban pene ya ka jaj ban rio jaintia ha ka dorbar mangtingka kabala long ha ka arpo trek ulber arjar pan rio ulaong ba uki uban ningkong ukudau ya ka ketien kumta kadon kamban penkala pentama ya ka ED rules jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council khanang ban kampen sting shushu ya ka kendon shispa arpupra jong ka ED rules ka babatay manobala bantap board ha ka election MDC jong ka council haba batay ya uki uba rikut ulaong baka kendon 4(1)(E)(F jongka Meghalaya Land Transfer Act 1972 kabo ka jingma ka bakrau ya ka judgment rio namar ba ka ailat ya ka jing aiwa ya ki jaka puta shaki company bat karkhana da ki spas nem lani khandai snem bat kumta ka don kamban penkalano ya ka nika kendon an bat ula kentu ya ka executive committee ban shimi ki lat ki lenti kumno ban yada ya ka khandau ka shap halor uki ubalai uba rikut uloong ba ya ka jaj ban rio jaintia la penwandor da kikur ki jaj baper kumta ka don kam ya ka council ban itu ya ki dor barkur da ka bathaw ya ki ain bakarpang strengthen the culture and identity of the indigenous Jaintia community. Chokno royam bro kamjo iki member kami tip lang iburo wahapok Meghalaya apok kejela yung ilan apok ke state Meghalaya emilate the tribes mainly 3 indigenous tribes Khasi, Jaintia and Garo the main tribes kejat guru Jaintia yung i Dok kejat guru Reblum ko khian pai katu kate handai le em ko handai le man ko kejat guru ko khian pai siap ke mintik we emani ya kategori ini kedustur ko waskan ko angi ka culture wa ka identity awu angi keriti kedustur ne kategori culture ti angi kajimut Nadu iru komim yung i kan kejagru adu ikdien ikle karyam kabay keput ketem kerwai kesiu ke kampur kamjat kamteter kahalor kini kinong rin yo i ya kini ke six schedule lembar artikel 2442 and 2751. How are you iya kani ke six channel? Penkuno bayanga kamjo iki pra member waro. Hapo yang kani ke six channel dekat kam ke preamble yang ke six channel. Yo iya kini contain administration of tribal areas in northern state. To protect, preserve the right to culture and land of the tribal communities by giving them a degree of autonomy, self-governance. To ensure development while safeguarding indigenous identity. And also to prevent exploitation of tribal communities. Awayu iya kini kikentin pendakwa dengan mesin ko siap skam wakam ke jagru ko kerpang ala demani ke verify emi ya kala ke duty ko skam hagwa uyoi ya kala ke kebu wo yada nebenta kalawe yang ke jagru ke yang aga paragraph 3 yang ke section
Terkenal bahwa ia akan legislative power. Kapau yang kita sekonsul. Wujna yang kendon yang kiai. Kendon kiai hanya to wa ke custom and tradition, social practices, village administration, inheritance of property, etc. Kani penyo wada wa ki hapo ke council ki yong i emi ya ka boa wa lembaga legislatif lembaga isi ki yong ye itnai ki kendon ki ai ye pas ki kendon ki ai deka i bentoy yong kejak gru yong pengkenmu ingat masa zaman serah kini kapua, ya kini kawi kekentin. Kawam, loss of culture, loss of identity, and loss of identity means loss of everything. Mango kau kata apa? Adu kate, awak siap, ya kini kekentin. Neidau buat tengsari. Kam ke jagru ko repai, kam ke jagru ko khenpai. Ledem emi di ai. Ledem ki rules ki waskam tu yadai. Tengsari yamani ki nongway hari lejong. Nagate kadau peningtin loss of culture, loss of identity. Loss of identity means loss of everything. Both iga hakmat. Hakani kapua, lebetau perkhatlan. Mkuat ibu dia ya keriwi ya kejat grup yang i kamu dia haita Tripura hawa kejat grup Tripuri lene Tripasa hakko go dawa ya hok lejong hakari lejong tengsari yamani kinong thoteng kamu belum susukam unong thoteng lene nong tong ya kiwi tuan kejat grup nak ketika kau emi katong wanra ya ketika motion negasi. Kalau dia congknor bro, agni kapur, nebentau pun scam, nebentau yada, ya geriti kedusur, yang kejat rubu kerpan piomi agni kapur. Wau draw yang attention, yang kayung yang agni kapur. Cahaya Wukla mahalawar kini kilay bentar. Yu ang kilay kike. Kini kilay kike man ki ku am kamha tu kate neben ka wo biada wo benskam ya kariti kedusur yang kajat ku biami. Uke wanengkong to yang neben ka kakte. Chemi wa kajat ku ko am ni tin ko scam man ko kajat ko scam kajat ko ne kajat ko ku chapran hawa ile ami la ka jong tin andre daman ko kuduna hadu kate neida ko kamu dia tai katne agi question hours le ne nin ha ko budget discussion ami daga jintho lada ami tin Lalu kemudian tu iklami, man ko scam, ngatarai kecak kulung gila, kau man ko scam. Alor kini kebentar, ngakwa, udroi ke attention yang kayung yang ini, pra members yang ini, tuan kenui kejap, hanya tu ubah ke edi rules. Emi cibun kebentar, kiwo tu amen, yang edi rules ke yang ini. Nebenta wo pengklan cucu dan wo penskam cucu yang teriki kedustur dia. Wa uyu wa utip wa wo chamla agni ipor Islam go wan. Wo yu I wo bangmai hai por wo jogi wo tiking odi dan ken keyong I. Deu pengkelai ya edi rules. Ye bangmai dekten na dekten jaikia dekten khasi lene dekten thare. Andai kamu man kate
Masin job kini election ngapa ui berang ujian semai dan kemudian dong. Andai ini rules memcak. Nak kata kau pengkenmu atau kami pengkelang itu. Yang ridi kerusur yang ini lembah ketin dong. Dewa pengkelai akan ini rules. Ayo ekor, uyu ini, keli cingkeli. Neba, aku keli yang supplementary question keli dekian dong ini. Kalau ubah ini cingkeli, hati ubah dekian keren. Berberkat ini, jadi ubah dekian dong. Coco, lada terunyi, kaya ke jinjia, kaya ke wadamati, ke kamaman kaki. Agak wini ke autonomous council biang, apa state biang. Cem atau apa? Kajing tuna hati kendon, apa ini rules, apa ya kejakku agak jengmat. Nak kata kami, amen. Ya ke rules 128, apa ke ini rules lah. Nama ke culture, ke identity yang human apa ni. UPUR yaitu nebeta berkendal. Menjemput ini, wujud ini yang kesepak, yang kepau. Lalu dok ini yang berkendal kecil. Kamu deklan di peranambar, bun kiri tuan di jatuh hebat, kiwan kiri tuan kiri dan kiri tuan mesti. Yo bang yo kian di, ya berkendal kecil kayong ini. Ya kan ingkar hidung kayong ini. Kode kerpang bulan. Bawa binduk inadang sedang ngeduk kiwa ideng kisah. Kampiat kata. Kami bawa benek lah. Ya ketendau siap-siap. Kami kendoni kian. Kiwa skam. Nebela ketendau ini. Kami bawa cina ya galang. Agak cincang dia lah. Ibu ni kelana, ko penting na, dan ko pen sakit ini, ko gani ko kendau, ko yong, dan ko ini ketika bawa, ko soi, dan ko kami, cisndon, ko tu dalil kiwi tuan itu, dia itu kam, ko gani ko kendau, ko yong. Kami ko yo, jadi kendon dan ikai. Aku kam ke an ko hier peteng ai to le no e peteng ai to wa ke tangau siap siap jujur ya ko banjur ya ni neba la ke unyi haka section 41E and 41F yang ke Meghalaya Requisition and Transfer of Land Regulation 1971 Siapi wa ini di section 41E and 41F dan bau ini ada cuma kontrol. Lembaga ini section di companies, di factories, lain di agencies koper, ye koyo, ukir yang kendau yang ini. Dewa list aduk cispak senam, aduk desa senam. Kini manko kuwi dan kejema debenta kejat rupiah. Nei kita kami yang kelana kuaskan, benda yang kendal siapui kami sebentar, pengku pensekali yang teriti terus rupiah. Sawi uke, so debenta kakur. Warok tinggi untuk itu kejat berupa terpelai. Wm kata kejing ia kain, wm kata kejing ia kain ia kata kesang ia kata kemar. Neduk ke congha ke congman kamtiat kata kepur kejat kami dia ya ke an hei itu wa keriti berustur yogi lembah kampur kamjat dan ke aku timit ya kedor barai kamtiat kata masnya kini kepuari leki man ibu madu ko i hati ko ciptia nebeta iap yang dari wa kajat rupiah lalu ini wa ele udah skatu kat ni hai to wa kasisa ke kada yang mau kemensin lene kajik siap scam wala de konsul em boye gaman ben scam dan dia kariti kedustur rupiah ni
ye le open scam lengba di ai dua uchnai itu kedor bar elaka kedor bar rai kedor bar snom dua kedor bar bus halal kini ki woro ne beta open sa ya keriti kedustur dia neba kampung ne banding seksen lada keriti kedustur piong indok dia untuk pergi ke dia ya kejatu nak kita tahu ni ko nak kuat ban ya ke isi piong cip dia keluar dari kamar neba spa pau mentoi di ya kelami ya isu ko lada keriti kedustur piong indok dia neba boki ya kejatu di hakaji emang intermen teruskan wa isi rengkat wa department bu apa konsul dia chip kiai debata kemat debata mentoi yang beri wa kejatu iu mande kamyap yang beri kejatu please buat an klan choi si haito wa culture but identity yang gibru penar yang i ko em apa rilung jangkia boleh sibon ya pi wanra dia kan kumocon ni benta bo yo tai sani ba di tai nia wa kejimlong jingman yang gibru penar yang i bat ke status yang ki bat kantame ya kategori kedustur ko ki em yo wagi kini kendiat sengi gua caden lada pai isya ke comments ane caki social media andak PI di kejing senyau dia mensen wakat tu kami ngut ki kon yang gerilom jangkia tang pun tip waki to kita kipna lane ki indigenous tribe yang kejangkel autonomous council tadapai sedin katam kakarnik wandu yang ke para 20 ke para arpau kuwa tapan kamti takabor wa kejangkel autonomous district council da timit ya ka lang ba geriti kedustul lang ba ka identity kyong ki to keep man pair kina ki terwan ki jakru to apo ke state Meghalaya kyong kulai sibon ya ki para membar gua jar ki jimut kyong ki hai to wa kamu penmit penbahai nani kamu ya tai wa khnang yo ye penmit penbah ya kariti kedustul yang kerilong jangkia kyong ha TV wa i kipnar mani kita ke matrilineal society tu ai ejak chakabe but TV le langba kani wa ki kon khaddo yong ko yung kon khaddo yong ko yung man ko hok ko yo ya ko hok ka kanti yong betu ko yung pat yong betu ko kor ba chocho nakaliang yang ikam ke stick committee kiwa dalai cibun kuliti haito wakani kamtame dayo yo waka stick committee da create kaya gawi ke department kani to ke arts and cultural department ados nam arja kanyau tarik ko September tiga kejing tu yang stick committee hawa peni ia kani ke department i kam di para membar habdu habia che hapo kani ke house wa kejing peni ia kani ke department to kejing mud hi yang ka wa kamnu dan klan ya keriti ke stu wa am hapo keri lom jangkia ki kindon pe kam da em katu kami hai to wa kani ke department
Henry kuah penci capi baca ke housing warok kami, Master Chairman sir. Wada MLA ke ain duduk ki handai ku ada penkamti ya ke district council. Laga pai da banta ke khandau ke ciap. Laga pai ne banta ke riti ke dustul. Balaga pai hawaro ki liang le MI kita ke banta ku ada penkamti. Andre siap men cucu mana lor gini ke stip committee ta perchang boleh ya kita tu kan ni kikam. Ha ye lawang boy ni penhun ya waro ki mambar. Henry ngana kalian ke ngakau uya min caca kan ko. Perchang upenci baru perchang batai itu wa kikam ko deble na kalian ke stip committee. Lagapai keteni ke kentin wada da biak lami hai to wa kajangkia pitik alfabet yo batasnya le nagajin jubak yang usiam waya kani ke kentin tapasika daraiga house nundu Julai arajara kawan banna kalian ke strip committee hai to wa kani le ta perchang ko kate usot out ya kamu le bat kamu penklani ya ki kentin yong kejangtia pada siang ni wa usiam da penchiu wa ka stip committee da introduce ko ya ki kentin yong kejangtia yong i cha DC LP school ko am apo grilom jangtia yong bachocho hagani ko por Wati ni dang hati ni kendiat sini, kendiat benai ku ada dek. Waga stip committee, langba ke political department. Daya khut ya wer ko ya waro ki jaikur ko em apo rilom jangkia. Na beta uan somit ki ya waro ki jaikur. Ha ko wa ke stip committee. Yo recognize ka ki. Kam kita ki jaikur ko em apo rilom jangkia yo kat kamaman kata ka first phase da black ika badang sa ke second phase but yo lutio haden kini ke second phase ko da summit ya kini ki jaikur ko phero pher wai kam ke stip committee da chong parkhadi wa uchnai le da ka ai hai to wachibon ki kendon khamtame hai to ke custom keriti ke dustur yang rilom jangkia Bacoco na kalian penyambal stip committee hakis nem dua cadin dadap pada UE ya ko order cawaro kita lori yang ki elaka kawal summit ki ya kita traditional ki yang ki nado ki traditional item ko pair nado ki traditional dance ki culture ko em ki jar ke elaka jar ki right Henry ko siaw si wong ngipi haga de kopor. Hado kate idaloi memucim kia dia kade kam. Tengana kalian dia nga ochi oro ka house oro kui. Wa i unang lailuti unang pensiau tu i ya ki elaka ko i kam ki representative wa emila ka jong ke elaka. Wa khnang yo pen smart ki daloi summit. Ya kani kejimpan yang ka stip committee. Kenang yo ye uchnai le ya ki ain ko pher hapo kini ke district yong bachocho nagalian dia nga ekublai sa chisi ne ya usia mo emburom yongi dang hakini kisnem ko chaden dadelle utimit ya pite ki jangkia official staff waongi kita ki labon wa utimi di company to keyong ki jangkia kini to wa ngau si am dadani kini to kataga labon na ki staff wa tadep recommend da ke stip committee nei benta yong ki jangkia keyong kini to yong ki cenrang bat kini to yong ki kentai Kini to ko de le na po department padiulutia
Haden waktu kan ni dau peni paiba no ia ka ni kenang yo man kata identity yang beri lom jeng dia biang. Bacoco na kalian yang ha gandru tarik ume arajar alpausan. Haito wakamlu penklan ni ya ketika kolsor biang ni. Lada pai katam ke budget estimate Wabui house name arajar alpausan alpauru. Dalam le the government grant kamu ciplur nya pau kralak. Hakata kapor dekat jing isnyau tu waga estate committee. Daftar ni ya kini memorandum the presentation badayo LOA our honorable Minister yang Tourism bat Arts and Culture hakata kapor ya hal bapor. Henry siasi wong hadin katu kanis benar ni tahap suki no bat dadu no layuti ya kini bat kamtame wah da sorbe bat dapat da examine no ya kini da presentation yang ida kini ki department ki arts and culture bat ke tourism hadin wada examine ki ka da chem ki waya kini ka presentation ki yang habdum no ka ubai forge ne bhai le ka tourism wa ka songkocor hapo state government dam gola ka jong department henry kat wa ha iya po disi council ini dam ni kami don hi ke department tene te dau kat kamaman kat ya kani ka bifurcation dang le ga hapo ka planning committee te ile hadin kat tu kan ni mana din hadin da biga bifurcate ke tourism la ka jong bat ka arts and culture la ka jong dau somit biang iga chaka director yang gini ki artli ki consent department te ini to ke jeng penci na kalian bianga bat kampame haito wa ka jing kram na kalian yang umuar haito wa ki kintin penar biang i yo tuyo wa gini da em bat kampame haito wa ke edirul na kalian ka state committee House name arajar khatra da debu amen ya kani ke idirol da pha ga ka state government hado ka tempo emio ya ka asen lani ka approval now go nor but na ka state government te yulutio wa hadin wa dayo i ya kani ka asen da pai nya bengi ka lana em kamu amen ni da amen choi ya kani ke idirol bat kam tame ya ka khandau ko chiap kamu da klam honorable member Oh TV wa kamaman kata idang besi na land transfer act 1953 hado kata kini da kang apa bata kedo lapa ko ya kibar jela ki wan tek thau ha kini ke tribal area biong but chocho na kalian denga yero ya state committee wa house name arajar khatsan da pasi ya kuwi ka ain chapang ki wa hech nong bat kidaloi padio tip wa kanila kawi na kata kapanta wakso ya ka identity yung rilom jeng tia yung banahay ito wa ketip kurtip ka kamu deklam wina upramamban kamta me haya to wa ka chongka chongman kiniwaro nakaliang diyong ikam ka state committee wa uilapi yai khnang wayo frame i badi uchnai ya ke kenton ka ai langba ke committee ko da tv kam ke customary committee khnang yo ye ka wanra chapo ka state committee ba chapo ka house ha ko penjanai ya kini ki culture ba ya kini ka identity yang perilom jengtia yang dah kani ko pon na kalian ko yang kini ko penche hikmat yang pi wa karpa ya uru ya umur wa sobha ilat wa widono ya medical motion pyongpi but yakikam kiwadangsa ilat ya ka state committee but ya ka committee unang prepare ya ka publish one Please pun Mr. Chairman Session hadir ke tubuh pensia kau jauh ni hadasin kau nak kalian bukti yang berapa kiai Please pun saya yang di jubah kiai untuk dapat jubah
yo hile sina hile ikam kamu ada iklan kemudian ada general discussion of budget dan mendahadu question ke reply dan yo hile action yo pidade rejwa wen ini tepat section wa lembaglah aku keluar wa bau ila dan say wa create council ya ke art and culture department Yuma Andrew ketemu pelai permandik di siam wa ngai siapo dan nambaklah siam la siam yang i bukan ni nambaklah dan kermen wa naduk betul keluar ke department the create ai por yang kermen kamu ke di keburam wa de yo ki the create ki ke di department kermen wa ke di department yang iwo ku boleh ismat art and culture department yang buku renkan di kendon nei betau pengklan yang geriti gudusur yang kejai peru jadi ini kemudian dua kerja section ikubelang euro ki para member dua support yang ketika motion kionga dan ini pun nak lihat bingang siapa yang kerai withdraw ya Mr. Chairman I beg to withdraw my motion. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.